Around the world, the pandemic has brought tourism to a standstill. Now, as the sector restarts, this competition is designed to identify ideas for sports tourism in regions capable of accelerating recovery for smarter destinations tomorrow. Bizkaia mundura zabali dagoen helmuga turistikoa da. Berrikuntzarekin eta hazkunde jasangarri eta adimentsuarekin konprometituta dagoena. Abaguneko lurralde bat gara, non bizikalitatea eta pertsonak garrantzitsua garen. Egizu bat erronkarekin. El Athletic, San Mamés, siempre han estado comprometidos con el territorio, con nuestro destino. Buscamos ideas innovadoras que permitan abrir la catedral 365 días al año.